भाई रील्स करे असले इंस्टाग्राम रोड मु गाड़ी तो चलाई नहीं जे तू काट टेंशन भाई हमर रोड एपड़ नु तुम गर्लफ्रेंड से तो कम चैट करछ तमे ताको आई लव यू जान केमिति अछो माय स्वीट ड्रीम को कहू भाई बाको नेकी जीवा ना भाई तमे सारे मत नियो नै भाई तू अखडा भागे त मुंडरे पूरा ना भाई तमे भाई मिच्छा कोई जे बिला नारे कोई मिच्छा कोई मते ये करछ अरे तो भूले ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରୁଥିଲୁ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଟେଡି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ପିଲା ଭିଡିଓ କରୁଛି ମାନେ ରିଲ୍ସ ବନଉଛି ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବଢିଆ ବଢିଆ ରିଲ୍ସ ବନଉଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ବି ଟାର୍ଗେଟରେ ରଖିଥିଲୁ କେମିତି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଆଉ ଠିକ ସିଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଗୋଟେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା ତ ତା ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ବନେଇବା କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ରହୁଛି ଚେକ୍ କରିବା ଚାଲ चलो भाई वीडियो स्टार्ट करबा टिके ता सହିତ टिके छेड़खानी करबा सब्सक्राइब करके जियो भाई जो भाई नुआ करे आसो सब्सक्राइब करि जिवो चलो भाई वीडियो देखियो भाई आसो ना आसो भाई भाई तो कोडी जिवो भाई आगो ले जाइथंडी तो चलिए शुरू करते हैं तो कोन भाई एट करछ तुम भाई रील्स करे असले इंस्टाग्राम रे रील्स में आस्तला हां भाई माने एकुडिया ना जियो प्लस आने नाय एकुडिया सांग साथी अछंदी जीवो कोडे आगु भाई आगो जे जीबी आगो गां रे अछि आगु जीवो अच्छा अच्छा आमु तो चिन्ही छ नाय भाई तुम चिन्ह आउ भाई लिफ्ट पळे आसिलो सडनली आम गाडी को लिफ्ट मागी देलो जे हां भाई लिफ्ट टिके मागी देली का सहित भी अजଣା लोक सहित का सहित पळेबो ना ना भाई सेमती पळे लोडे भरोसा थिला आपन सहित अच्छा भरोसा थिला माने एमती लिफ्ट मागी पळे जाई माने सोस जाए पानी पाखु चल चली किंतु आज पानी आसी छी सोस पाखु माने किछ कार जीवा में आगोडी जीवा आ ये जीवा आगोडी के ओडे ये अछि बुलाबुली करके आसीबा हां भाई आ एटा कोन तम गाडा एटा हां भाई हम गाडा आउरी दूर रे अछि अच्छा अच्छा आ एटु भुवनेश्वर एटु केते किलोमीटर हबो ए तो काम को पूछ काम को भाई भाई दूर रे चल एटा लगे दियो ओटे काम कर एटा लगे दियो कोन को सुन मु कोन को सुन जो घर गोटे काम कर ताको धर जो काव धर कहलु तू करछु ना भाई तू कोन करछु कोन एटा टिके एटा लगे दियो भाई तू लगा ना तू इंजेक्शन ना दन ताको ओ गोटे सेकंड टिके रो भाई इंजेक्शन सडनली मारो किछि नै यार भारी किछि भाई भाई इंजेक्शन अरे रो किछि अरे रो भाई इंजेक्शन कोन भाई मु ता बळिया जालियो न मु डायरेक्ट खोला कल कथा कहू भाई रोवा के रोड ऊपर को चले रोड मु गाड़ी तो चलाई नहीं जे तू काट टेंशन भाई एपड़ कोडा हमर रोड एपड़ नु अरे जीवा बुली के से पड़े आगो ना एपड़ नु को बड तुम रोड हमर सेपड़ रहला बाटरी को बटे हमर सेपड़ रहला बाटरी आगे अछि तो आगे आ बाट नै पछरे तो एपड़ आ आगे जीवा बुली पळे आसे आगे अछि टर्निंग उडे यू टर्न मारी पळे से कोन हला सीट आ केते बाट तुम नै पळे जाउ सीट बेल्ट लगे दियो कुंगा होछि भल लागुनी सीट बेल्ट दियो लगे दियो भाई आगे जे जीव जे हां पळे आसे कोन अछि तमर तो फॉलोअर्स बढ़िया दरकार ना इंस्टाग्राम रे वीडियो हम सहित उडे करबा कोन अछि सीट हमर सब आगर पिला अछंदी तो मुंडोटा रे बाहर गलो तो मुंडोटा खोलो टिके भाई तो मुंडो टिके भाई खोलो मुंडो खोलो तुम भाई मुंडो टिके मुंडोटा टिके खुलनो टिके मुंडो खोलो पूरा मुंडो खोलो पूरा बढ़िया बे साला ए चिकन ठीक लोग धरछु लो ना भाई कौन भाई भाई मते आड़े आनो नै भाई कुआडे आड़े भाई मु जीबिनी अरे रुहो क्या बोला तूने करूछ कोन तमे खाली टेडी बियर रे वीडियो माने कोन टेडी इंस्टाग्राम रे अच्छा तू डायरेक्ट से टोकी जो अछि इंस्टाग्राम जे चैटिंग करूछ सेली एलिना से किए तुम गर्लफ्रेंड से तो कम चैट करछ नहीं नहीं मु आगे चैटिंग करनी के श्रीकांत मु जाननी किछि से मु हाथ राखी बांधला तू जा ता कथा बुझ मु जाननी किछि ना भाई मु से जियो चिन्नी हमको चिंचना नहीं के भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ना भाई मु से लिया नु मु से एली फिली चिन्नी नहीं भाई एली छाड़ तको किछ कोन तको फोन करबा लिखो ठीक है काहे की मैसेज काहे की ताऊ कल्लो कोन भाई राती रे भाई मु ताऊ चिन्नी नहीं से मते हाई रिप्लाई तो पठला हाई रिप्लाई कला बोली की तमे ताको आई लव यू जान केमिति अछो माय स्वीट ड्रीम सेटा तो मु लिखिनी से तमो ड्रीम से तमो ड्रीम गर्ल छोटा बोला बाप झियो बयस रहबो से तमो ड्रीम गर्ल भाई सेटा मु नाळुआ साला नाळुआ कॉलेज सामने जाइकिनी जियो मानको तुम हैरान करछो एमपी का करिया कथा
ନା ଭାଇ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଝିଅ ନୁହଁ 3-4ଟା ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛ ଭାଇ ସିଏ ତ ମୋର ଅଲଗା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମେସେଜ କଲି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ଚିହ୍ନିନ ତମେ ଘରକୁ ଚାଲ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ ନା ଜାଣିବ ତମେ ଭାଇ ତମେ ମତେ ଏଉଠି ଛାଡି ଦିଅ ନା ନେଇ ଚାଲ ନା, ଛାଡି ଦିଅ ଏ ଜ୍ୟୋତି ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ମାନେ ଧରୁନୁ ତୁ ଡେରି କରୁଛୁ ଅଖାଟା ଭାଗ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ନା ଦେ। ଭାଇ ତମେ ଭାଇ ମିଛ କହି ଝିଅ ପିଲା ନାଁରେ କହି ମିଛ କହି ମତେ ଇଏ ଏ ରୋ ମିଛ କିଛି ଆମ ଭାଇ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ କିଛି ଛଡା ଛୁଡି ନାଇଁ ଭାଇ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ମୁଁ ଏ ଟିକେ ବାହାର କର ଇଏଟା ରେ ରେଡି ଯନ୍ତ୍ରଟା ବାହାର କରେ ନାଇଁ ଭାଇ ସେଇଟା ବାହାର କରନା ଯନ୍ତ୍ରଟା ବାହାର କର बड़ा हरामी हो बेटा। କଣ କହୁଛ ଆକୁ ଭାଇ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ ସେଇଟା ମତେ ନିଅନି ଭାଇ ଏଇ ଭାଇ କଣ ମୋ କହୁଛୁ ଘରେ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଭାଇ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା ନା ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ କୋଉଠି ଭିଡିଓ କରିବା ଭାଇ ମୁଁ ରିଲ୍ସ କିଛି ଭିଡିଓ କିଛି ଭିଡିଓ ନାହିଁ କିଛି ଭିଡିଓ ନାହିଁ ନାଇଁ ତମେ ଭାଇ ଏଇ ମତେ ଧର। ଛାଡି ଦିଅ ନା ଭାଇ, କିଛି ଭିଡିଓ ନାଇଁ, ନାହିଁ ନା ତମେ ଭାଇ ମତେ ଏଇ। ଛାଡି ଦିଅ ପାଟି କରୁନି ଚୁପ ପାଟି କରୁନି ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା ବିଶାଲ ତୁ ଶଳାଟା କଣ ଏଠି ଆଇଛୁ ଯୋଉ ସୁପାରି ପଇଡା ନେଇଛୁ ଜଲ୍ଦି କାଟ ତୁ ଖାଲି ଏଠି ଆଇଛୁ ନା କଣ ଯନ୍ତ୍ର ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ଭାଇ ନାଇଁ ଆକୁ ପାଟର ଆଗେ ଗୋଟେ ଇଏ ଲଗେଇଲୁ ବେଶୀ କେଁ କାଁ ହଉଛି କେଁ ହଉଛି କେଁ ହଉଛି ଚୁପଚାପ ବସୁନୁ ଭାଇ ମୁଁ ତ ମେସେଜ କରିନି ଭାଇ ମେସେଜ କଣ ଆଉ କଣ ନା ଭାଇ ମୁଁ ମେସେଜ କରିନି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଜାନ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଡାର୍ଲିଂ ଇଏ ସବୁ କଣ ସେ ଝିଅଟା ସେ ତା ନା ଆଇଡି ମୁଁ କହିବିନି ସେ ଝିଅଟା କାହିଁକି ଫୋନ ରାତିରେ କରୁଛୁ ତୁ ଭାଇ ସିଏ ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲା ଆগে ମୁଁ ଉଠେଇ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି ହାଲୋ କହିଛି ସେ କାଟିଦେଲେ ଏଇ ସାଇଡ ରେ ଗଲେ ଶିଖିଆ ହୁଏ ଗାଡି ଲସୁରୁ କଣ ହେଲା ଏ କେହି ଶୁଣିବ ଚାଲ ଭାଇ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା ମୁହଁରେ କପଡା ଗୁରେଇକି ହେଲା ସେଇ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଧରିକି ନା ଗୋଟେ ନା ଭାଇ ଛେଚିବା ମତେ ଧରିକି ଛାଡ ଗୋଡା ହାତ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବା ନାଇଁ ଧରିକି ଭାଇ ମୁଁ ଭୁଲ କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ଭୁଲ ତମେ ଭାଇ ହେଇଛି ଛାଡି ଦିଅ ମତେ ଭୁଲ ମୁଁ ଭାଇ ସେ ଝିଅ ଚିହ୍ନିନି। ପାଟି ନା, କରୁନି ତମେ କହିଲା ଚୁପ ପାଟି କହିଲା ଏକଦମ ଚୁପ ବାଟି ଚୁପ ହାଁ ଭାଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବି ଆପଣ ଥାନାରେ କଣ କେସ୍ ଦବୁ ଥାନାରେ କଣ କେସ୍ ଦବୁ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେ ସେ ଟୋକି ଯାଇ ଏବେ କେସ୍ ଦେଇ ଯାଇ ଦେ। ସାରିଲାଣି ମୁଁ ଭାଇ ଟୋକି ଆଗ ଯାଇ ପୋଲିସ କେସ୍ ଫୋନ କରି କିଛି ଫୋନ ପାନ ନାହିଁ ଫୋନ ପାନ ଭାଇ, ନାହିଁ ମୋ ଫୋନ ଦିଅ। ଭାଇ, ତମ ମୋ ଫୋନ ଦିଅ। ଚୁପଚାପ ବସ ନା କଣ ଗୋଟେ ପାଲା ଚଲେଇଛୁ ଏଠି ଟୋକି ଫୋନ ଫାନ କରିକି ଇଏ କରିକି ଟୋକି ବନଉଛୁ ନା କହିଲା ପୋଲିସ ଧମକ ଟୋକି। ଦଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? ଭାଇ ତମେ ମତେ ଛାଡ ନାଇଁ କିଛି ଭାଇ ନାହିଁ। ଛାଡ मुझे अपने घर जाना है। ଚୁପଚାପ ପାଟି କରନା ବସ ଏ ଭାଇ କଣ କହୁଛୁ ନେଇଯିବା ରେଡି ତ ନା ତମେ ଭାଇ ମତେ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ କାହିଁ ଚିଲଉଛୁ ଏଇ, ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ କାଇଁ ମତେ ଚିଲଉଛୁ? କାଇଁ ଆଡେ ନଉଛ ନା ନା ଚିଲଉଛୁ ନେଇକି କାଇଁ? ଯିବୁ ତ ତତେ ଆଉ ତ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଜି ତ ଗୋଡ ହାତ ଦିଟା ଭାଙ୍ଗିବୁ ଦିଟା ହେଲା ନା ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିକି ମୋର ଗୋଡ ହାତ ଭୁଲ ଦିଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମେସେଜ କରିନି ତା ଭାଇ। ନୁନି ମେସେଜ ତା ଶୁଣୁ ଶୁଣ। ତା ନୁନିଟା କାଟି ତା ଥପ ନାଇଁ, ଚା ନାଇଁ, କରିଦବ ନାଇଁ। ଚୁପଚାପ ବସ ତା ଲୁଣ୍ଡ ନା କାଟି ନା ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ଭାଇ ତୋ ନୁନି ଫୁନି କିଛି କଟା ହବନି ତୁ ଭାଇ ନୁନି ରଖ ଭାଇ କାନ ଭିଡିଓ ପ୍ରାଙ୍କ ବନାଉଛି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଚାଲିଛି ଭିଡିଓ ବନା ହଉଛି ତୁ ନୁନି ଫୁନି କିଛି କଟା ହବନି ବନାଉଛି ଗୋଟେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ଭାଇ ସେ କହିବ ନା ଭାଇ। ସେ କହିବନି ତୁ ଶଳା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରୁଛୁ ଝିଅ ପିଲା ଆମକୁ କହିଲେ ଖାଲି ତ ନାଳେଇଲା ହଁ? ନାଳେଇବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତୋ ନାଁରେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଥିଲା ମୋ ଦେହ ହାତ କଣ ହେଇଗଲା ଡର ଲାଗିଲା ଟିକେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିଡିଓଟା ଶୁଣ ରେ ହେଁ? ତୋ ନାଁଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି କଣ କହ ତମ ଆଇଡି ଭାଇ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ନା ମିଷ୍ଟର ସୌମ୍ୟ ଟେଡି ଭାଇ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ support ଝିଅର କରିବ ଟିକେ ଅଛି ଝିଅ ପିଲା ଦୋଷ ଟିକେ ଅଛି ଝିଅ ପାଇଁ ନାଳୁଆ ଦୋଷ ଟିକେ ଅଛି ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ମିଛ ଭାଇ ମଜା କରିଥିଲୁ ଆମେ ଭାଇ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଭାଇ କାଲି ଭିଡିଓଟା ପଡେ ଦେଖିବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଭାଇ କାଲି ଭିଡିଓଟା ପଡିବ କେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡିଓଟା ଭାଇ, ପଡିବ support ଦେଖ ତ ଭାଇ ଭିଡିଓଟା କାଲି ପଡିବ ଆପଲୋଡ ମିଳିବ ହଁ, ହଁ, ମତେ ଟିକେ ହଁ ଭାଇ। ବର୍ଷ ଛାଡିବ ହଁ ହଁ ସିଓର ସିଓର ସିଓର